si prabjin pen nili tumhan ke hala new building juntu nangkim pibom ini ke April last week ceterek long ji palam lo stame jonon ba April kalilo pini ke May 5 lo asi May 5 tang elo la sini tum prabjin pen hadak ceterek long man po athe dak ke lang ta costu pic ni tum lang ave la so ring ta lang la so ring isivet ke mane 400 student capacity kali ni tum 100 students do hai chuneng sita me 7 students ma metric pass amatsi la tum ban ke non amat ke wang vela athi HS first year ke chengi phanta nili tum a classroom ta ave accommodation adim la dak ke pa doji adim ta avela ange 6 standard phanta enroll nangji pulo penenga target 150 students so target pe nili tum papleng nei pulos the admission en lo jarlo ansita hang thik thedelo hang thik la so dim tong kupini ka hinulo ne matangte osomar student ki ong pen tong kupini ki su penta ka chingui lo ne minut dong se okreng no le putangte anut ka breakfast dame la so ki su chi undet ta thek ba chi undet posenili tum da chini dun la si alang litum la dak ko ani teacher dum da ka chi pidu ke do ke thak adimans dame osomar ta do thaya we pin ana student ki ong pen si ilonga hul halong se alang litum la kupini hormu ki biya son si pusi line se patiru ya son si manang ko lo pipot ma le putang te alang litum hanti ki hik pi adim non puani se kami sarkar pen ki panong pi bang patang pi pela kasi prabjin pen karbiang long autonomous council of han kachuning ri bang ke ala nili balong KJBB ki do high school of han building kim pi bompu alam the nili tum penang ani pen tarjun long lo kasi alang litum pen nge berta ke long ateng pote April last polam the ta do asinon ke April ta part ho ed May anda nangli thulo aningkan ta la so puthek bang ke la puson se dambo